Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian ka jingyo jingo jor na utray jaka halor ka jingkano le danbor jong uwi utray ka company resources rubber private limited kabadan mausmai kidekat jong ka Sang Federation of Khasi Jantia and Garo people balalam kamad u president ka North Khasi Hills uba Louis Starling do mentakas ni klahir syakash ng mausmai banjurip ikikat kisla jong ka tiga company haka jingdan ringkat jong alam shnong Henry ke ega bapin bitar bat pensngosi ya kinalam shenang kidkhat kasang badru yo trajaka kalong bana kalyang kibor badi kimi ketika company kim shimla borom satya dakaba omsha hitadat watang bandung saporu banyak kran nakamta banlap ya kijing shabaro badhaban shumi yamram nakate jaka Komban supentip hang ni ketika jaka kebadan hakash nang mausmai kade ke belakam terai do ba CBCM badiru UCM barim ke HDC badru bala IY ketika company resource rubber private limited na ka bentar lai post nam lentar ka jingmi jaka bijing persha bat ka jingrai ban pendikut jangka ya ka sasklar IY kade hadian bakum utrai jaka ba CBCM ula kena ba utrai ketika company balatip kertang kemurohit kapur Playat lat nak kikendon nak bas baskuat jaka klem jingbet ban penhe ya ketika company ringkat ka jingyat lat ru ya kikendon jaka senang kumbalai tu do ba CBCM ulang bakat kum kasas sekolah IY ke jinghet jaka kadai kumba khanyau 1000 square feet tam Henry mentau turai ketika company ula penhiar baskuat jaka hado kumba akar tam AA klem ka jingtip ke jong u badai halor ke nikanong rem ba ula shimya karai ban pendikut no ya kasas sekolah IY Aku mutrai jeka, hak benengkong aku banyak kelenti ke bajai-jai, rengkat bat ka jentrel lang bat ka dorbosnong nadu, uslam arjar kanyau ke bangalatit ya kene ke jeka, bat ngalai itu orang dorbosnong mengansa IY ya kene haga rubber factory. Dah ke ba, en penbit penbiang ya ke agreement. Henry haduk benta ngadang yuk bansain ya ka kaca agreement ke baklem pat pendepura hakmat ke dorbosnong. Ngalai yo lut kikot kisla nadu ke dorbar senong nadu ke dorbar right hadu ke DC office ke balade penbit penbiang kikot kisla juga bat enda une ulale tam haga ide bat ke agreement dorbar senong ngaru kum ubreu ngalasung kum utrai senong bangan don ke kamram banikit lang bat ke senong ke tau ki dulut ya kita kijingkular kijungu bat kisah haras dan ke bahasa IFIR ngaru ngaya syakman ong ba ngaru kum utrai jaka ngam trek syuk ban ai ya ban penting ai kene ka list deed agreement baru ngade ngan cancel no ngakarpat dorosnong ba bakin itu ya kata bangan cancel no ya kene ka list agreement kumadon se gi bakrem na kumne kumtai chapang kata ka benami ngau try jaka nga ai wa yu habang amla on pentrikam un pentrai kat kumi kendon jonga bat ki kendon jonga dorosnong hari ka weru uklam fulfill ngala report ru syaga district council haka arpu tarik benai Januari mentau snem verbal report bat maki kila sedang bersim action ki one inquiry hangne ba ngalaong ba lada umpat don ki kot kisla ki babiang nanga bat ki kot kisla babiang na kedor barsnong himde ban ai ka terding license saus nem ularon klem tip ka dorbar right klem tip ka dorbar hima klem tip ka district council klem tip ka state government hanre ulala ban penia yaka kendit kensan haka pratarik ubnai agos uyo terding license kapan longo ing akum try jaka kapan lengo ru ya gador bersong ko mangiti ngala ai ga complain nya shwa jong ta ngala ai ru ga complain sa DC office na du tarik u Julai rengkat ki por attorney ki bang la thung padang jumpam belum bun kam ngala thung ya uba min makri ba dipol na tiang bakin ya cakmat ban pei ban kmi ya ganeka kam dengan solengo baki bor jong ka district council baki bor jong ka district administration kimle AA ngasongu ya ka FKGGP ka balakot inga mentakasi ki ongwan ngin pei ki kot gisla jupi namar bakadon ka huri ura po song po thau ba paniat illegal kata ka company pi day way ubadon ka jingkit kli ki ongwan ngara ki kot kisla baro ngala IT haki ya ki jing sisha baro ki ba ka dorbar snong ba dorbar right kala ai ngala submit ya ki la pekto ikot kisla kumno kinya chekmat ya kata ngapil ru hakmat jong sunjuk ke ka dorbar ki rang ba snong kilawan na ki sukhia ban pek ya ka ne snong ka thau ngapan smo ya pi kum trai jaka banga klem ya like ka way ru ka kendon nadu na snong nga ai ka information sa ka DC office nga ai ka information sa ka police department ka por bawan joint inspection bat ka dobrosong robasong dalade bat ka konhon ngilawan joint inspection nga IY khat nyo hajar san spa san post square feet ka jaka hapeng ka jingbun kam jonga ula encourage ya ka ne jaka ki bapli dobrosong kim tip ula
te ya kane palat ar akar ngasulungo baha bangala komplainnya kata sagi bor jong ka district council sagi bor jong ka district administration kimle AA ki aipor ka balengo kalong ba nyiwan hangne haga por ka ba nyiwan inspection haga karsau tarik u Julai rangkat ba kini ki bor sinong ngikot igi pulit bikin wan senran ki wan dang ila jandep kam mentah kas ngi ngalongo bantip habang nyiwan mangi ngi pentip sini bandrong ban pay mi rangkat ba ka dor sinong tang ka to kan ngon bagi pulit kila lupa te kai ke badon seledet ngangam la bantip syong api ki pajba syong api ginong syong reginong yalam seng balang bakin tip ya ke jingisya ya ke jinglong jong une u bawan seng kene ke company u banyu rot ya ki hok jong ngau trai jaka yu rot ya ki hok jong dorbar snong yu rot ya ki dor ya ke dorbar raj bat yu rot ru ya ki bor penia district council bor penia jong district government tang kita kitin ngapa ban pecah nakaleng jongi ka Federation of Khasi Jentian Karo People hadin ba nakaleng jong kador basnong nang ta nakaleng jong di Trajaka kilawun lawan nam changi kaseng ti hadin kata ong ba nakaleng jong yu ong bang inisim yu senjam ong in hap cek pe choi kat gisla hadin ba nakaleng jong hi ngala sim yu kata senjam ko ba nila ai ta notice ta ka sumon shaki pro arti ki orang basnong ba hol Trajaka bangin pet kita ki dokumen te kumba pi rupila hi da ki jong ki kmat ba mene ngila da check kita ki isla ki dokumen nakaliang jong Trajaka nakaliang jong ka darbasnong te hadin ba nakaliang jong darbasnong ngila ikren ang ba ka kamahi ba nakaliang jong ngin lek pet sapo kajaka sa kate jaka badan nataka Jesus robar lane ka pulimar politet mo te ngin wan sakane kajaka te nakaliang jong urang ba asnong lokapat nga ba mdei ben mi kana jimbrura te ngila penbet akal ti kabadai ba kato nengot ki nakaliang jong inang ngalam sunang nakaliang jong isang balang inlek bat nakaliang jong Trajaka bangin lek ha kata ka jaka bat kumjuru nakaliang jong charman jong ka sunjuk ki jong sunang jabar district te ndang ilawan hangne theuse kumba giu tongsen ba nakaliang jong police department ki ban yada ka jaj meru khasi lek ya da pan ya ki barjela kata ko ban nakaleng jungi kasan ni peremjur bat hakaju kapor ke ban nakaleng jungi lada katala ka bakil adap khang napo lada dei bangi kwa mangi nadu mene kala adap pra handai namar bangi burom mi kador basnong da ka bangi burom mi kador basnong ya jing request jong roma snong bat secretary snong ngim kwa ban penmi kana jing kajing huri hura ngim kwa ban penmi kana jing klumar dei namar kata kadaung ni hap yang sabar ni hap sangap lang kumbas hap rumah senong ka e kabar nakaliang jong rumah senong lo basa ni tegin hap yang lang sabar kumba pi menta ban nakaliang jong kata ka industri so kamla ban pli kata ka get ya kata ka get ka ba sapo kidon hi nakaliang jong police department te nakaliang jong ni so bon ang ba kanam cem jing yang i bangin pan pra ka get ladang ini ladang imbon ka ba nang sinah do buriu niu gide gibro ngila ban pan pra ka Handai tak jing boromnya kirong ba senang kinong ngilam senang Trajaka bat kasenjuk kirong ba senang kum girong ba niat hakal ti badai bat da ka jing sokya kabjur ba nim kwa benle ikono jing huri hura nim kwa mun pumi ikono ka jing ya syo yadat ngane ka jing pen kumar hapo senang kathau mau smai ni dei namar kata nakaliang jongi ni so bon ang hangne ba kidon ki kato kan eng Islam ki jongi ki ban bol lang bat ne utrai industries ta bo keteng Rohit Kapur bat hakaju kopor nakaliang jongi nakaliang jong central body hapring ji ngelam jong secretary jong central body ladap khot ya Rohit Kapur ban ikenu batu sapo office hadin bangila ladap khot ba nakaliang jong secretary central body nakaliang central body kala pan ikut gisla hadu utamane ukram sendiri ikut gisla keba kantuk nadu ki labor license ki trading license ki single windows nang taka nakaliang jangga pollution board bat tater te de nomor kata na halor ba nakaliang jangga star budi kala tha bengenga ang kabahi ba pi habun budin nomor ka ba nakaliang jang fi kala snang hadin mangila budin ni peose ni i ba kumba pi i mta ba kalong kumne kumba pi te nakaliang jangi ni sosi jur ni sosi bat ngim kwa ban penmi ikono jing huri hura ndai
lada ubarjala hingule kumne tengi ngin hap simpat dagawai berkasinjam ke bakam tenge dagaba yimkwa su ban pentip ya ulung ba snong yimkwa ban pentip su ya kadar ba snong ngin ya lajna ya kirang ba snong ya kadar ba snong ban ngin sale ya kabaran kam kata ka bang aso ban ong hakane kapor lada une ubarjala umla ban kendu ya kinong yalam snong uklem burom su ya kirang ba snong ngiru saya dagawai kalanti dabang ni klemburom syu ya kadar basnong in sawan ban pen iu dakawai pat kajinglong kapa phiru phisutu hi kata ngam kam syu ban ke phi di tang ta kiba nakaleng jing kaseng ni soban persngau ne ko nga kum persen jok senjuk kirang basnong di boy karang ki jik sok khya ka khrau e hanot ka khobor ka ba ngayo na kani ka snong maus mai mar kan mar habangi ong senjuk kirang basnong ka snong maus mai ka hap lang ha ka hap lang hatup jong kirang mas hak tup senjuk kirang basnong de namat kadau ngadong ke jikso ban anda bang lawan dalade hakani ke jaka ngai ba pleng hadu kan ni ki sa nyan ben ni ki snong ki thau ki bade kham tam ni si po bodar men hakani ngi dang ya tekhu ya ki jingja ki bodar ba pher te ka basngo bat kalong ba ngiwan hang ni ban ya kran yu tra jong ke ni ke jaka halor ka kan rum kan ram re uni tra jaka ban pli rom pli bat hapo jangan ni factory ke balango kalong ba donda ki pulis jangan megale ajongi bade ni pori boy kana pura apus te kei ke badan salandel alor kata pidin sala de bandan da security re menta donda pulis jangan megale ajongi bade jongka kana para apus te nga sekolongo adu kata de mata kadau nga ne mata kadau nga iba kini ki brew jongi lane ki no ilam jongi ki ada ya kini ki brew ki banabar te se ingin ya poi datang ke tai nakaleng jong nga senjam nanti pensiun halor kali nakaleng jong senjam ngin up ya karai jong ada basnong mausmai telada ka daud basnong mausmai don kam ngi kesenjuk kirang basnong ban penbek hakawi kesni kamot ngi nakaleng jong senjuk nang basnong baru ngin awal lang ni ban ya don kat bat ka bakasnong mausmai jadi ya banyak kendu banyak di nakadau kalantis no kalantis job card ya kadang kalantis isna ada kali job card ekinokku jong baru ya isna ya kepisah tabung yo na blok baru ngiap penduduk untuk berarti ini tidak cuma blok itu siap sebenarnya isna itu bar hapor warga ka factory ndak kelas dang yung ya german ni teman punya dikali ke banjir saka andri maki ki punya dikali ke bakar saka besok saka di bakar saka hadu kendu saka punya halor kene di sini jong surok hato le sela menong ba kajingwan ni kene ka katnang le kalau ton em kono kam na bakal le nam ta kajing pha jong song M4 don tempat sih kikular dan senah lagi pernah dalam ba ke Bangkong ka nam ta kalam ti batin peniyat kali ke Bandung saka ba kata kali ti kan batang sport kun senah hida kala lan tulijong kabar pan senah ya school di school boleh bersna pergi school tang kawal malu-malah dan dak lemul pendep su dawan ong ne pendep andre ong ada pendep udah bersna ta ong to kebalai kadene mata ka war ka umur ong ban ai school pala hidup di nongkris dong katok ne nak ini andre lakatar hadum ta uni palai te piso kumno haba menta ni mut ban lech te nre pi syak khang ti miok ban lech te ke jiso pi kumno ngilam sinong ajing stau ngar kolong di snow ko susi ang dang le amno haba nilapan up di kulit te ini la beli kita jiso ngar kolong di susi kalau kita le susi te ba kumne ga jana ke snow na leng song pi kumno pi ke ji berkhat ni pi haba ki ara ko haba ki le kumne te din hakot itu kami tu bat ni ya penbek Lada kilong kibabek kinuan akan meeting lada kimuan long kibabek kinuan. teka ipat ka senjam ko pensiun su lada kimwan ban ikren Ya kata ni bisa ya agak hari. Kamu kini gidukot jong kadar basnang ini ke kini kang kalanti ba kipanya kali ke bakat saka ke bakat saka ke ba kata saka. Ini kang gitu. Saya harap saudari apa saudari kalau saya. Saya hadin wanum ne utrai. Ne utrai jong factory wan ke gidukot jong kadar basnang kita kau dia ban bisar hak tinggal terik. Handre uklemuan wa mendakai apa ya. Apa tanya? kamur gari tang nakadaw bo kang ya suro
Namar kani kesuruk kamdai banyak kali bah. Kan. Kung gajing kurang pa dia keseng. Kiro kila degi kino yalam kibala nature no la pura. Kata jinang dikit kila yalam ya keseng. Kidei kino yalam jongi song tau. Ngam try bekin ya le kulmar ban sinjur song tau. Ada yang bodoh nung bi an nung le ya gikam tiba. Siapa palatnya? Kumayo cikit. Ya kat kum gajing tip jongi nama kikot kislangi obat pek ngila ngala don bentar belai setanan agapor baca IFIR kino kusno ngaru bodon jaga neng omba kum ta ka dor basno ga sa ai